ukuthi kaZwane mina ke lo engakhonjisa sakaZwane. Uthiwe kukaZwane ungene kulesangoma. Ufike ungene ubonge ukwabani la ekhaya oZwane oMangethe obani litop uvuka ixoxele ndaba ukuthi ngizibone ngikaZwane esangomeni kuthiwe sisendaweni ethile. Mina ngakhonjisa isangoma sasemgababa esinezangoma eziphuphe zonke. UKwaZwane lapho oqhumele imizi ophuma phezulu amathosa agqoka into ezibomvu nezimhlophe. Hayibo ngahlala ngathi la ngihlala khona ngakhonjisa izangoma zambili kwathiwa nasiya esamakhosi yimi ngiyongena kwesamakhosi kwathi uzofunana ngathi kuthiwa ngizothwasa la ekhaya kuthiwa kakhumana wathiwa ukwazi ukuqala yini bantu kanti kufanele ngize ngiyedwa hayi mangiphuma ngithi ngakhonjisa umuzi nje usemangwananeni kufanele ngihlike la bese ngathi ngiyanyukela ngidundula kunesibomvu kufanele ngihlike la nomgaqo onesibomvu bese ngidundula inakho kumuzi kuthiwe ke lapho kukwandlovu yipi lo khapha ngisheshe nesibibithwane ngibange khona ngabo kungena kwaqhamuka umakhosi ngibuze ukuthi ngamthola endwedwe yini ngoba ngamthola la eNandi ngikhonjisa ikhaya lakhe emuva la eqhamuka khona la eshadele khona ngiyokhonjisa ikwakhe ashadele kulona wathiwa kukaNdlovu mangithi kaNdlovu ngithela intombazane engasekhaya ngivusa amehlo kanje ngibo kumbuka ukuthi ngithi qo uwe phansi yebo ngiphapha lapha sengihlasela lapha phansi engibophisa ibhayi elibomvu engigcoba ibomvu engivathisa ibhayi elibomvu enginika induku ngithathe nini hayi angifuni into ebomvu emzimbeni wami kuthiwe ngeke nje ngize ngigqoke into ebomvu mina kuthiwa ngizogqoka into emhlophe yebo athi hayi kusho ukuthi uzoyigqoka masekuze izangoma nangempela ngamfica efese ngeyingubo ezibomvu kuthiwa ithwase elizayo makuze ithwase umani uthenga indwangu ebomvu kuthiwa liqakekile thenga indwangu ebomvu ayibeke lapha indwangu ezibomvu lokuhlala okubomvu mase ngifika mina cha hayi ebomvu angithi nami ngangahayise wathusela ngithola ngemoto ngoba sena sistory sonke wangithwala wayo ngithi dance ngabo kungena kwabuya sengingaphakathi wathethethi umana ingubo ezibomvu ngathi usho kanjalo nasebusuku ngilele wathi ingubo ezibomvu cha ezimhlophe mina ngizongena ngaso iyo wathi wathi ongathi kahle kakhulu kululo kwakho ngoba sebeshilo ngathi bathe ingubo ezimhlophe uzofaka inkambi ezu4 umndiki umndawe ihlozi inono zaphamba zawu4 wathi ke futhi bazoqhubeka abakhuluma ababange besakhuluma wabesenza ngesingayi yonke into yazi yalo yebo akithi kwasekufanele njengoba sevele zaqala zaningi lezi inkambi babasi ngeke ngihlala zaqala nganqwamba yaphuka u2 kwaphuka lezi umndiki nomndawo kwasala u2 ngadla no2 ngithese nginqwambe ngithwala umyeko ngiphuma waphuma lo wasala lolodwa ahamba senhamba nolodwa Dr Ntobela bezakani akezwa kanhlobo bonisho balokho yakhuluma video le ngiyakutshela ithonga liyona nezinto okudlala hayi inhlawa futhi mawuke wabona ukuthi isigaba osithathile sokuqala sikuthathe sakubeka la esokuqala ungabe usamuva usufike khona ngoba walokotha wamuva usuyibulela uyothi suhamba ufike sangomeni ufike kwisangoma esidesperate esothi nje hawu uthi sishibhisa inkomo la sifuna igama lokuthiwa sakhipha ithwasa ubo ukuphuma ungake uthi nyaka enenye into ebulalayo uma uzothiwa mawuthwasela ekhaya uhlole inkinga yakho uhamba uyixoxela samuntu nje ofaka ubuhlalo mhlambe wadla amagobongo ithongo lakhe lithi mawungakhumula lobuhlalo uzogula
wena usuxoxa inkinga yakho uzothi awuyazi leso sangoma kunempande sakuncisha yona khona impande singayifakanga ithongo lakho lihle kabe likhulu kabe nje ithongo lakho mina nje ubuka nje intombi ngaphuma mana ngavele ngathi angizimele ngedwa ngoba ngabona ngeke hawu ngaboza ukukhulume wedwa uqamba amanga makhosi ukhuluma into engekho yazi noma ngibona isangoma somuntu ngibona sasadlala isangoma ngomntwana ngisho kakhulu phamisa kuqala umakhosi ngane ngisho kanhliziyo sangane hey inkosi kodwa Nkosi yami ngidlalelwane ngawe kuphela kwakho ngiyakutshela lapha ya ekuthwasiseni ufanele nawe ubajwayeze ukuthi babe nesign mebe saqhayiswa ubulawo besajabula yes begiya besafika ekhaya ujahe baxoxa bona basagiya wena ujahe benza ukuthi wena basagiya bayeke linda bona bazoze balokho yathi indoda yembewu ithongo alikhulunyela ikhuluma lona ahlaziyelwa futhi kuhlaziya lona la ngithi lathi nentombazaneni imeeting ngane kamfo wabasemzini lathi wathi uzoyikhipha yini lengane usho umacingwane wathi wena ukuzola uzoyikhipha yini le nayo ke akuyoneka ayithulele uzoyikhipha yini wathi uzohlala wathi wena ukuzola uzohlala uthatha intelezi qoba intelezi encinzayo ushona emva kwendlu uqala ukhala inyembezi ngoba usuyayazi uqala ukhala inyembezi ugeze ukususa insila ugeze uqede uthi nje udumela intelezi ngebhakede uzuthi qhu ithi ngancinza uthi angithi ngithule angithi akukhuluma angithi nini ilento benifuna ufuna ngibe nje ushayishaye Nokuyakhamba yithi mama ngilithenge lona ke bengifuna. Yabona bakwayishaya wembambatha. Wathula bathi kodwa Nkosi yami umzukulu wami sengazafe kangaka. Hayi